Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. He whakairo I kitea I te whārua o Oruru. I whakahoutia kātahi ka whakahokia ki tōna kāinga tūturu ki te hiku o te ika. Ko Nendo Tenchos te kahika hō o whakatāne. Nō ngā rangi whakatāne I kautehia I ngā pōti motuhake. Ko Tenchos tērā I eke mā te tahirau whātekau mā whā pōti. I whakahaere pōhiri I te atanei I te kura kaupapa Māori o Māngere ki te rāhiri I ngā tohu toa o te ahurea tino rangatiratanga. Nō reira kei ngā takere waka o te motu, anei kua whakakuku mai anō ki tā tātou taonga kia te karere tēnā koutou katoa. Ko Nendo Tenchos te kahika hō o whakatāne. Nō ngā rangi whakatāne I kautehia ai ngā pōti motuhake. Ko Tenchos tērā I eke mā te tahirau whātekau mā whā pōti. I kōrero ia kia pūkāia I ngā tatanei mō te huarahi I takahiara e ia ki puta ai tōna ihu me ōna wawata nui mō te rohe hei ngā tau e tū mai nei. Ki te taho tōku pāpā, ko tisa te awa, ko mogo te tangata, no hani keria o ki tupuna. I te taho tōku māmā, ko riai kama te maunga, ko Elephants River te awa, no Afrika ki te tonga, ko koi te iwi. Tūtaki mai ki te koromatua hou o whakatāne kia Nendo Tenchos. It's really humbling, you know, that, and this can be quite a conservative community, that people have put their faith in me to be mayor for the next 3 years. I'm really aware of the responsibility, what that means. And we've got some challenging times for local government all over the country right now. We'll have to count it. Ko Nendo te tangata Rastafari tuatahi rawa kia kōpaua hei koromatua. He pērā tonu I te wā I tohua ko ia hei me maparemata mā te pāti kākāriki I te tau ko tei mano iwarau iwa te kaumā iwa. He oi I tō ia mai ia ki whakatāne pātata ki te iwi o tōna makau me te nui o tana rata ki te taone tātai nei. It was an amazing journey. I was the justice spokesperson, I was the fertility spokesperson, constitutional affairs. So my wife is Ngāti Manawa, my children as well of course. We were living in Ngārua Wahia and we wanted to come back to the Mātātua area. And I've always been attracted to this area as well. Stronghold of Te Reo Māori, you know, stronghold of the culture, this incredible place. Hey, Philip. Hey, I tana tainga mai ki whakatāne, ka rero iaia te tai tūranga ki te kaunihira o whakatāne. I te taurua mano te kaumā ono, ka tūua hei kai kaunihira. I've always been interested in local government. I looked at the council here and what I saw was a council, it wasn't corrupt, it wasn't incompetent. I thought they were doing a pretty good job actually. But what I saw was climate change in particular was invisible. When I went through the website, I couldn't really find anything. Or it was embedded in the back end of policies. And I thought for a climate vulnerable community like this, climate change needs to be front and centre. I aru hia e Nendo te tūranga koromatua I te kōwhiringa pōti o mua nei. Engari auare ake, I tēnei tau pōti, toko ono rātau I whai te tūranga, nā wai ka puta tōna ihu. Really the first thing is to build our team. We've got a number of really experienced councillors around the table with a lot of expertise, well qualified for the role, and they all bring different perspectives. The council has done some pretty shocking things in the past, and that's a relationship that needs to be repaired. And if you think about tino rangatiratanga, which is a promise to hapu specifically, that's a relationship I think can best be expressed at a local level even more than with the Crown. Ka pōhiri tia Nendo rātou ko tana roa pūhou, ki te kaunihira hei ngā wiki tata e tū mai nei. He roni Waikato, Pukāia. Kia noho tonu ki ngā kōwhiringa pōti ā-rohe, hei ki ngā tauranga whakamutunga e pāna ki te pōtitanga mō ngā wāri Māori I ngā rangi a whakatānei. Rua te kaumā whā o ngā kaunihira ā-rohe whā te kaumā rua I pōti whakakore atu I ngā wāri Māori nei. Hei ki ngā tauranga tuatahi au rua te kaumā rima ke ngā kaunihira I pōti kia kaua o rātou wāri Māori e tū tonu. Engari te mutungi ho I pōti te kaunihira o Horizons kia mau
tautonu. Nā kona, ka heke ki te 24 kaunihera i pōti kia wāri Māori kore rātau. Kei te kaunihera o Horizons, tētahi kai tautoko i te Pāti Māori, Elijah Pue e noho ana. Ina rā hoki i pōti hia anō ia ki te wāri Māori o te raki. I pōti te kaunihera o te Kaipara me te kaunihera o te Awakairangi kia kore hāhā o rātau wāri Māori i mua i ngā kōwhiringa pōti a rohe i ngā rangi whakatānei. Nō reira ko te namatika mō ngā kaunihera wāri Māori kore inaia nei ko te 26 ke. Nā, ka tū te pānuitanga tuatoru o te pire takutai moana a te ahiahi pō a pōpō ki te mana taua pire ka takahuri hia te whakatau a te kōti matua e pāna ki te wāhanga 58 o te ture e whakamātautau hia ai ngā tika o te iwi ki ngā takutai moana o te motu. Hei tā te minita ōmua i ngā take ture a Chris Finlayson, te tangata nāna nei te ture takutai moana o te taurua mano te kaumātahi i whakatū, ko tā tēnei pire hō, he whakawaimeha i te mana o te pāremata, he takahi hoki i te whakaitanga Aotearoa nā hinara me te Pāti Māori i a rātau e ka wanatanga ana, kia tūwai he ture e turaki ana i te ture whakawehewehe o te taurua mano mā whā. He whakairo i kitea i te whārua o Oruru i whakahoutia ake katahi ka whakahokia ki tōna kāinga tūturu ki te hiku o te ika. I tū he pōhiri motu hake ki te marae o te kauhanga i Peria i te pātū, kia pai ai tā ngā uri o Ngāti Kahu Maimoa i te taonga nei, i mua i tāna noho atu ki te whare pupuri taonga o te rohe. Anei rā, a Harata Brown. Wakahokia ana te taonga nei, ki roto i te poho o Ngāti Kahu. He tohu rangatira, he tohu he raukura, he manatunga mō tō tātou iwi, tō tātou hapu. Ehia ki ngā tau, ka mea mai ngā hapu e karapoti nei a te kauhanga e hara tātou i te iwi whakairo. Nā runga anō i tō tātou piringa ki te hāhi. Engari, nā te hurainanga mai o te taonga, ka whakamohio ki ngā iwi katoa muri whenua he iwi whakairo ki tātou. I te taurua mano te kaumā iwa ka kitea te taonga ki roto o Oruru Karangapā tahataha. Hei tā ngā kaitiaki, he kura huna ki te ao tapito. Kare taia ngā tākuta i tāmaki te tāutu, e heha te kaumātua o tēnei taonga. Engari e whakapai ana mātou rua rau tau ki muri, te kaumātua o tēnei taonga. He maha ngā pakanga i roto i tā mātou riu, nā reira kare taia te wete, te kōwhiri ko tehea te pakanga. Engari, he maha ngā pakanga i kimi tētahi o ngā tauiwi nei i te taonga i roto i te paru, i roto i tētahi repo. Ko tana momo he rākau tōtara, ko te amo te pātaka, te wāhi i hanga pīrau haere, rua mano te kaumā iwa i waipukingia te tahi o ngā pāmu ki rarora. Me te whāinga matua, kia whakatū whare taonga take ake ki ngā uri nei o te pātū ki kauhanga. Sai tērā te tino wero. Pira anō ki ngā taonga katoa, ngā kōiwi, i hikina e taku matua ka mauri atu ki te whare taonga. Ko te aronga, ko te whainga i tēnei wātonu, kia whakatū ai te tahi whare taonga ki Peria. Kia whai wāhi ai tātou ki te manaki, ki te tiaki i o tātou taonga ki tō tātou wākainga. Tōna wā ka tae e tātou te kite i tō tātou taonga ki te whare taonga o te ahu. So ka kite o tātou mokopuna i tau taonga ki reira. He akoranga noki mō tātou, mō ngā uri hakaheke, pehe te āhuatanga o te whakairo, i runga i te pātaka kai. Ai marika he taonga tuku iho e whai matapihi ai ki te ao o ngā mātua tupuna. Ka noho te taonga nei ki roto o te ahu i kai tāia mo tēnei wā. Harata Brown, te kariri.
E te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga ka rongo kōrero tātou I te toi hau o te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori o te motu ara. Ia Peter Lucas Jones e pāna ki ngā pō tohu reo irirangi I te nei tau. Kia mau tonu mai. Ko ki mai anō ki te karere, no ngā rangi whakatānei I whakahaere hia ai e te whakaruru hau o ngā reo irirangi, ngā tohu reo irirangi Māori mo tēnei tau. E whitu tau I te whakamutunga o nei hui ka meha meha, kia hatia I tai tonu atu ngā kai whakapāho, ngā kai arahi aiwi, ngā kai tuku pūtea me ngā kai tautoko no ngā hau e whā o te motu. Kia tahuri ake tātou ki te toi hau o te whakaruru hau, kia Peter Lucas Jones, tēnā koe te hoa kua roa te wā e mihi ana kia koe. Kia ora Scotty, o tira e mihi ana hau ki te motu. E hoa, whetū tau, ko hipa I te whakamutunga o nei hui whakawhiwhi tohu, nā te aha I pēra rawa I te roa o te tamonga o te kaupapa nei, I pēhera hoki e tōna taumata angi tū I tēnei tau. Hoi anō rā, he nui ngā āhuatanga I pā kia tātou I roto I e nā tau tuatahi ko te COVID, ka atua ko ngā marangai, ka toru ko ngā haupū kerikeri. I pā mai ki ngā rohe ki tua whenua no reira I runga no I e nā āhuaranga I whakapaukaha ngā reo irirangi ki te titiro ki o rātou nei rohe e pai ai te whakahaere I ngā ratonga reo irirangi I e nā tau. Engari no tēnei tau anō ka hoki anō tātou ki te whakanui I ngā hua, I putana I ngā ringa raupā, I ngā kāinga maha o ngā rohe reo irirangi Māori puta no te motu. Nō reira ka hari te ngākau, te kite I te āhua I Mauria e tēnā reo irirangi, I roto I e nā tau. Hei whāngai I ngā whakaaro, o te hunga whakarongo, me te hunga mātakitaki. Nā te mea ko ngā mahi marunga I te kaha o ngā paurewa, kei ko nāno ngā mahi matihiko e mauri ana e tēnā reo irirangi, Hei whāngai I ngā whakaro o te hunga ka hono mai. Nō reira, kōrero hia mai e te rangatira e Peter Lucas, ko wai etahi whakawhiwhia ki ngā tohu I tēnei tau. Ko tō mātou kuia, Girly Clark, e waru te kaumātoru o nā tau. Kuia te mea kaumātua rawa o ngā kaipāpāho katoa I ngā reo irirangi puta no te motu. Nā reira, he kaha nōna ki te kawe I ona nei hokaro, ki te ui tāngata hoki I ngā haora o te ata I te reo irirangi o te hiku o te ika. Nōna e nā haora ka mutu aha ko he kōrero tōrangapū, aha ko he kōrero tikanga Māori. Ko te mea pai ki te hunga e whakarongo mai ana, ko tana tūturutanga I roto I te reo o te kāinga. Tuarua ka mihi ahau kia mātai, nā te mea, nā no etahi tohu I whakawhiwhi, ka mutu e mihi ana hau kia rātou o tūmeke, no rātou hoki te teihana o te tau. He mea nui tēnā kia haere te tātou ki enei momo hui ki te whakanui I ngā kaipāpāho, me te āhua o ngā mahi e hāpai ngia ana. Kei kona anō ngā mahi e mauri ana ia rā, engari kei kona anō tēnei mea e kōrero hiana ko te live broadcast. E tino kāna ngā reo irirangi Māori ki te haere, ki te toro atu ki Wainganui ngā hui Māori, pēnei te kapahaka, ngā manu kōrero, ngā pū kōrero, ngā hui ngā wāhine Māori toko I te ora, he tangihanga anō hoki nā I hāpai ngia marunga I te kaha o ngā whakapāhotanga. Hei tuku I te āhuatanga o tātou te Māori, marunga I ngā iarere, kua roa tātou e whawhaitia ana, kua roa tātou e puritia ana. Hei oranga mo te aha, he oranga mo ngā mokopuna e piki ake ana, e haere mai ana. Nō reira hoa nā runga I nā kōrero, ki o whakaaro kei te pēhea te ora, te kaharane o ngā reo irirangi Māori I tēnei wāne. E mo hio tonu ana tāu, kei te huri haere te ao pāpāho Māori, etahi tikanga, etahi tukunga, kei te rereke haere, engari, ia tāu e kōrero ana mo ngā reo irirangi Māori, kei te pēhea te ora me te kaha o ngā reo irirangi Māori I tēnei wā.
Weno e rere ke haere ana ngā rā e Scotty, e mōhio koe kei te rere ke haere hoki ngā whakaro o te tari tuku i te pūtea. Nā reira, i runga anō i te āhua o e nā kaupapa here, me ngā mea e hia tiana e rātou ki te whakangao pūtea, ka ki te tātou i te āhua o ngā hua e hia tiana e rātou kia kitea. Nō reira, nō runga anō i e nā whakaro, ka ki te tātou e ahua ana te pūtea ki ētahi mea hou, ka ki te hoki tātou i ētahi o ngā tuhi-tuhinga e rapa ana ki runga i ngā pai pāpori, kei te rereke haere ngā whakaro mo ngā wāhi, e ahua ana e ngā pūtea. Engari mo te taha ki ngā reo irirangi Māori, e haere tonu ana ngā reo irirangi Māori. Ka mutu, āhua rereke tēnā reo irirangi ki tēnā reo irirangi. Ngā no i te āhua o te takoto o ngā mea i ngā kāinga. Nā whakaro tātou kia upoko o te ika, kei pōneke tēnā. I nā whakaro tātou kia tahu, ko Tahu FM tēnā, kei o tautahi. I nā whakaaro tātou kia Ngāti Porou, kei rua tōria tērā teihana. Engari, mo te taha kia mātou o te reo irirangi o te hiku o teka, kei kai tāia mātou. Nō reira, i nā whakaaro tātou ki te āhua o te reo Māori e kōrero tiana i e nā takiwā, rereke, nā te mea, ko ētahi o ngā wāhi, e hāpaingi ana e rātou te reo, kia mōhio ai te hunga whakarongo ki ētahi kupu. Ki ētahi atu reo irirangi, ko te reo kōrero te mea nui, kia mauria katoa te nui ngā rānei o ngā kōrero i roto i te reo Māori. Hara i te mea e pai ake ana tētahi i tētahi, engari ko tāku, hei te rereke te āhua o te noho o te iwi, me tō rātou mātou ki te reo Māori. Nō reira, mā te reo irirangi, me ngā mahi a paurewa, ka hakaro hoki a hau ki ngā mahi a matihiko nei, ka tae tātou te tuku i te mātauranga, me ngā kōrero o te wā i ngā kāinga maha ki te hunga i ahu mai ai i e ngā kāinga. Te nuinga o tātou nei uri, e hara i te mea noa ana rātou i ngā kāinga tūturu nei. I ngā tūranga waiwai. Ko te mea ko puta atu rātou ki te ao. Ko puta atu rātou ki ngā taone nui ki te rapu i te horanga. Mō rātou nei whānau. Nō reira he mea nui te hāpai i ngā kaupapa marunga i te kā o ngā iarere a ipurangi nei. E tae ai tō tātou hono atu kia rātou, e tae ai tō rātou kapo. Whakarongo hoki ki ngā kōrero e ahu mai ana i ngā kāinga maha puta noa i Aotearoa nei. Nō reira, he mahi nui, Scotty, he mahi nui. Ka mutu e kore oti e nā mahi marunga i te kā o te pipi me te aroha. Rawe, Peter Lucas Jones, rawe rawa atu e hoa, mihi ana ki a koe. Karau te mohio me he mea koe mihi a koe i ngā wā o mua, engari a nei a hau e mihi atu nei ki a koe i te mea. E mohio nau ki a koe me tō kaha mai rāno ki te whawhai mō ngā reo irirangi Māori. Pō te ao ao te pō, ko koe tēnā, e whawhai ana, kia ora tonu ngā reo irirangi Māori, ka mihi nui te ngākau. Ki a koe, e takuranga tira Peter Lucas Jones, tēnā koe, kia ora. Tēnā koe, Scotty, o tira tēnā koe te katoa. Ka tiha e te iwi, koe ia te tahi. O ngā tai ki ngā whara mō ngā reo irirangi Māori, kua rangatira hoki a te karare iaia i tēnei rā Peter Lucas Jones. Toi hau o te whakaruru hau o ngā reo irirangi o te motu. Hoi anora, hei muri ake i ngā pānui hoko ka whakarehua ake a te karare mō tēnei rā. E te iwi hoki mai anō ki te karare i whakahaere pōhiri i te ata nei te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere ki te rāhiri i ngā tohu toa o te ahurea tino rangatiratanga kei a te are rakuraku te pūrongo. I tū te poho i te tainga tuatahinga mai o ēnei tonga whakaihu waka o te ahurea tino rangatiratanga ki te kura. Ko te whakatauki e mea ana ahakoa he iti he māpihi pounamu.
me pēhea hoki e whakatō i tēnei mea te whakapono ki ngā kaihaka toru te kaumaiwa noiho. E paka ngā atu ana ki ngā kapa ki pai ana i ngā tauira rima te kau. Nā reira i reira mātou e whakau ana i tēnei mea te whakapono ki ngā eti raukura o te kaupapa nei. I tā te wharekura o Māngere e tipu mato ana ko te aho matua tonu te tūāpapa o ngā mahi ako. Ko te aho matua, te tāhuhu, ua mātou mahi i tēnei kura. Nō reira, ai ka whaia tonu tērā haipapa mo te aho matua. He whakatō tonu i taua kākano ki a mātou tauira, ki o mātou whānau. E mārama pai ai rātou tēnei kaupapa te aho matua. E ako tonu ana ētahi, e ako tonu ana ētahi whānau ki ngā mātāpono o te aho matua. Me te rawe o te wānanga tahi ki a rātou, me tēnei kaupapa. Ahakoa ngā angitūtanga o te kura, ko te tino wawata, kia whiwhi kura hou. Nei mātou e whakaihuaka ana e ngana ana kia angitu i ngā wāhi katoa hākina mai, kapahaka mai, mahi a kura mai, me aha mātou. Me aha mātou e riro i a mātou te tahi kura hou. Ngā raue me rite ana ki e rātu o ngā kura. E u kaha ana pere raukura o te kura, kia hoki mai ngā raukura ki te poipoi i ngā reanga hou. Kua ora mai anō te whakapono o tira tēnei taonga, te raukuratanga. Ki roto i tēnei hapori, ki tēnei ngā raukura e hoki mai ana ki te kura koe nā tonu te whāinga. Mea nei te kōrero ko te manu kaimiro nōna te ngāhere, ko te manu kai mātauranga nōna te ao. Ko te manu kaimiro tāku tūranga wai ki hei mauri ora. Ai, ka hoki mai au, ki te au i te whakaponotanga i roto i tō tātou kura, no reira me hoki mai au. I te atāmira, ko te whakahau o ngā rangatahi ki te hunga pakeke, kia pōti, kia ora ai te anamata, kia mua i a rātou. Ko tētahi, ko te haka i whakamārama ana ki ngā pakeke ma, kia pōti. Tētahi kaupapa nui, tēnei wā, i ngā marama kua hori, ko te pōti, mō tāmaki makaurau, te whakake i te tūru mō takutau, me te whakatena i ngā whānau, i ngā pākeke. Nō hoki ngā tauira, ngā raukura, kua puta te ihu, kua te kaumāwaru ngā tau, ki te puta, ki te pōti. Ko te whakatinanatanga o te kōrero, toka tumoana, wanawana tutuki, me te aroha, te are rakiraku, te karere. E te iwi koe nā tā te karere mō tēnei rā, e mihi ana, kia ora tātou katoa. Ko te reo, te take.